Nan saying online vendors for a ye be medofo and ne ye kwa TikTok baby adani denia ye show your videos ye show your BBF baby ma ye need no and ne oho and a ye ko na ye nwe bi aska me abuchi or baby na obi baby say kwan ben so and na offer so TikTok ya no ko share abaiwa no e ma sisi na abaiwa de watwine di kwa etini ye chesi ne be ko ne akwa ko hwe video na aba ye ba na edi bibia atoa so ye sre online fo omomo TikTok ye sre omo genuine fo na ebi wo mu baby mu nso enye genuine enti se wo to ade e wo bi ho ahwe ye e kwan ode ye sister e fa so e na me pese ukọ na ukotie mu nsem na nso umfentu hufo enti yenko hwe video subscribe na like na fa comment nso eba comment section asi yenko hwe video na emasi atase one oba ni kuradu Abigail logo and crying God Other you go where even set say yanko pardon me ho ye pa ya da se your Bible Quran na bibi focus ya kasa prekoshina bodu ya ne cross opede Bible fansa to so ko yan sole SDA nkodo ya ko ye bodu ya me Ivansie boa me sada Bible iso me sada Bible sa se mo american sa se bia american no kretrodo mi nitro onyame boa me anope anope de boko my sister was Germany a friend Martha and Lady B Abigail logo or online otonyi nwi na ya making dada no and oton enti my sister ne se wo to bi wo no ho na afi of friend a say so deliver nwi ne brand no on famba of friend a afi wadum ne phone enti na say transaction no ye ni nti ha transaction no ye nyina no send logo no nti na say of friend a on fa no no ode ne number ne ma me say me so me friend wo ha me so me friend na ekobate on fa nti echi na my sister ne ka che me say of friend or fi ono aba ne online ebe friend and o ka say ne phone ayira na say ni say ne phone ayira no say no phone ayira me so me send this kai ma sa che e ko 1 month ni nti why say on sending me in brem oh me de bebro my ship kra ba up to now and buy na say you wa block no kra wa block o sister Abigail logo kronori ononi na so tonwi ba betimi abasa bia na wa ship nso so ship ade a enye eya na de ba Mrs. start so to be the same 3 days ba but ono nko ade no say wa ship a call 2 months ni and buy na abai we na block o sister block no my friend this sister no ahoma so enko amanso o sister ne friend say sister Martha wafa hello mommy and Martha it say nyame adumo pacha na nso e boko me pacha uto nwi wo Abigail logo ho no enhihye be na mo ye o ka se be di sen ansa na unsaka yo mommy me da say me pacha TikTok ho na mi hu no but me tobi wo geb lady back ho ono post to ya 5 days na wa ha nti mi hu ne de no so na ono so ne de ni biye me fe na me friend me pacha we ge no toton ana mpacha da bi mi ana enti mumre ti wiki bebre sa no madam mumre ye wiki egu dem certificate da ya ma we da ni ntino yo yankwe pacha enti me friend wan fa no be twro me enti o twro me na me o se me wo hen na me twro ne se ono so wo hen no so wo Ghana na so me so me wo Germany na mahu ne weeks na me fe na me standing ya me pe no e ma no na me ka chen so won te me so na o te so no calculate iska no e ma me enti on the 8th September na me yes kan ma no ena o trust say I will receive scan na ka post scan ena no so me send man o send scan o de be post ya brew
mpacha me sound extended post sika man. Inti me send man no me share na 2 weeks na ma. Me friend na enko. Me friend na enko nti me ye audio jano sa me panicho. Me hia me na still e mai. Inti onu an be friend me say oh was friend me ni phone e ira fe na ne saka ni phone ne ade na say say me sika ye buy a check. Na lady back no post 5 days na wa ha we dey obeka say a check akra. Inti opa the receipt in the mommy na me check nhwe and o see you what you tell mommy receipt na e kire se wa shepo enema no nti na me so on fa receipt e kire se wa shepo na kahwe nti man tini kan biem na me sa frɛ me frɛ na o se wo kwa no post office papa na o hwe ho no ni ho nti man kasa into 3 days time and I'm you man say so I na adwen so betna internet ni so ajeje nkofo sika dia me ye last person a obeje abuchi fosika I am the last person you're going to deal with no lady back no ye to ya no de aba but wo de mahu say ye krono na wo de so wa post to ade file receipt ma me kura wa mfa ma and I'm a audio Jan says one me man up to Friday, last week Friday. So one family sick mana amamia. Mama we are still who sell your cron for. Nani I am a yika can say ma mimi receipt na or receive no. I know the abe any WhatsApp status say I will be sick a cranio me yeni me a command. Na episode me what the woman what do you need that and crofo young kola any secret papa submission Nti me hu ye nam say lady I don't know yes in there or the book of because why saw the receipts about the we no shame san kan nti me the number na mama bra so no so friend wo Ghana ho mama or friend na wan fa and I'm so sad o mra so be bu abroche food ache because what TikTok one or di mi gugu so nti na me suma me bra o yeah that's it Abigail ba hello Abigail hello Abigail yes hello Abigail to say Boko your friend me Oheneni adazoa me ye adwuma osompa TV so okay Brabi aba hasen sister say wo Germany na wa woda enwi wo ho for the past 1 month Ufa me dira dia mano why me dira dia mano o say why I've given it to you so the two of us everything o say dey yenti dia wo ka no you see me dira mano da ben o say twam 1 month 1 month me dira mano o say dia on Madam Abigail listen to me please nyabotre na tie de America no ne hu kwa akora de befa so maame ni say wo send sika ma wo ka kire ni say onfa sika mra for shipment or the sika ne brew twa picture receipt ni bre na kire say wa ship ne ma no wa fa ma no transactions on we ye na TV so yi wo sorry ana wo de we ni so e de ye advert say monhwe obi nyi kra na me de ko sendi na e wo Germany no meanwhile enwi ni so ne nsankan enwi be kwa na wo post to a 1 month ne nsankan Mame yes she Abigail she ewi asena won won ekwom de yan ya nyusu ye left and right in the deal ade a wo ye no you are a young entrepreneur afei na wo ba ena wo pesa wo ye adwuma ena wo di sa character we ti social media me ma wo ne akwa eida adwada eye niam mienu ida so de maame ni nwi be ma no ana wo di sika be ma no enye sa ye do wo handles ni nyina begu TV so sa wo ye scammer what did them no kan Dabi me yes na bi yes one na da be na de maame ni sika be ma no mama yes
that not possible. My impossible. Now what you watching the sikano? What you have not the sikabemano? Abigail logo. Yebe posti papa. Yebe posti papa. Se waji obisika. Na untia neka. Wa block mame no. Wa block no. Oh, that mean the Wopua. Aden nkwala nkete monam kwan bone so epesika. Hwe me say na de no kra wo TV so dada mobi ko social media. Se wa mama me sanka sika free na kopem dwada. Wo bet trend free akopem Australia. Me to pipia. Ye bet trend free akopem Kosovo. Mo se mo ye nkwala bone e na metiti social media ne so. Kateno onu akateno me say ye bet trend no papa. What just Canada? What you the way or Kasana? The voice when it's a sign. What the ma will be? How the ma will be? I said the fair. Aden is a capeboni. Aden. Infonia. Ya fato so me ere se ga na yi ni me ere ni handle no say Abigail logo no a ma I ni handle no logo bi ka ho ya Abigail logo bi ka ho logo nka ho na mo de wo kan logo nka ho na na wo sa video we se bra wo mumu nya no we send my sister. And only video send my sister no Germany. Tiano no digina to turn ye man. But I bet me I say onu so bi picture no wakotwe de yes awo. Wunim. Yeah, bet me yes aso. Ane enti ade a ye wo na ade video we bre ye. Yeah. Asem bi aba ho ame as a host. Mini crew members ye hu frame. Wo ne be hold responsible. What you say? Wujitum. Okay, we know o sister no because ene krono na ekoso e o social media no e betumi abase ni peya mode na betusu yi kra na enye ono a o sister no bia wakoto scam afo ne nsem e na o mako yi obi picture e na o mde scam no the same me emfa no tibia obi picture no mode yesa about transaction no edin Abigail no ene wo so ne de na chefe eye wono a hello mama oba pet say mbacha yo na nso e boko ye frɛ say mbacha family Rita unso de bi adiu ne me ne madamfo woni wadamfo me pa twa ne mokoto dan enyi ni bia o mo ye ladies too e ma yo mo ye ladies too no mo ye sa de no me pa twa ba ko ne friend Madam Gold your friend is saying Madam Gold onu so se otonwi ni bi eto omo ji scanner na o madi ye di scanner de ma mo ye ko de ye wo Ghana ha ye wo hiawa ye prison officer enyi na ma sika nso ama ye friend no pa wa block ye yeah, that's it. Send a midi kai catch on online vendors for a yebi. Medofu ebimu wo hono ma omo ye truth. Ebimu wo hono ma omo ka no kre. Ebi nso wo hono ma eye scam and omo scam ye. Na to me no video mi hu wa ha say no. Enye lady no account no nipa no owo behind account we enyo no. Edini die uhwemu a eyo but videos because untimi yi wanim say na unfan scam obi da bida untimi yi wanim say enfan scam obi because uyi wanim say now this scam obi ye betew ntimi me hu ni say obi video and obi video sa wa ye atu ni page so na lady na akwakotwe anase wa kwakọ download e dia betu ni page so
nti yesre ye de TikTok na mane de bibia ye niji asa ye hwe bibia wo hobi nti no mesre ukọ TikTok na ukọhwe obi na ade na ye ofe na opebia ko wuda echi ho no ma obenye bi menka se na mebe oda we na mebe oda we ebi mu ye genuine e wo TikTok ho ebi mu nso nye genuine ebi mu ye fake ebi mu ye scammers nti yen hye no nso ye sister wa brochi o e na hwe sika wa sene ama oba no enyi ne die menka se enyefe efe papa enyi ne die efe o oba no nso o hye enyi no nso ogina so ba enye nipa no owo account nim no enye ono no na Ghana ni kwa ya scam no obi on ne the same country kwa o wechinedi scam no se na yetiefuo bi be kan se oba no say de askame o ma chese lady no eyade oye de oye nti yes sister no onya ni sika bo no dia be yen se yen fentu ya yeta ko TikTok e na hu wei e na ye mefe na wafa ne number wa start testing no ni pay you testing no kwa on pese 1 o pese on ne kasa video kwa o obeka si o obema wo excuses o pese on ne kasa konso obema wo excuses na mu like all this muhu na masanso aseni scanner e de amanipa no obi nso wo ha ne plan ni ohun ni say o say ebi mu wo ti say yen say you trust issues it is so far say you trust issues no maybe mema will say no wasene sa first order ne de ebeba second one ebeba into the gidie bi be de ebe hye nipa ni mu so nipa we de me to ade wo ne ho a eba third one ye fa ni say first one man 100 cedis second one man 100 cedis and a second one man 200 300 obun say so into obede obe deliver de ne de abro but the moment obe seni ska kese 1500 ni nkikaye no ofre na onfa TikTok ho de mint me gan just me nko ho menye si but scammers e wo ho ebi mu nso ye real but omo ye real no omo dide mu 1 si ya scam no ya scam no rake scammer we dey find a rake scammer ya scam no nti ye fa asem ntu ye hofo ye nua ba no osman ni nua be ma ne se onfa mra na onfa ntu yen ya yeta tonyama online no onfa ntu ye fo ba mi video a me hwe wa ha se no oba na owo account enye we enye oba we but obetimi de oba we nso ayede ato ha mu wan hwe kwa na nkofo akohwe na o makochi lady we na enye ono onye hwe maybe na the other si oye genuine na so wakwakochi ni video dia betu ni video ne page ni nti obi be kasi o and the lady we nso ogu lady we nso ejuma me to me ne de account no eye ni din di account na ne dia ba videos no dia to no enye ne dia nti yen hye no nso mo amota tonyama wo online TikTok ne ho nyama no mu hwe ye na obi an scam obi anyeden an scam this year ya ye wo mi the we Ghana ayedin no wa seni ska dia mo obi jibibi na ipa na scam ya scam wa ya nti mesre mu hwe ye yo wakasi hwe wachi a me hwe wachi o yo obe scam sisi a omuso ye omo ya de sisi a de omo efi sister new landing soft mami new Jamaica sisi omo de kwa TikTok enyi entire enyo sisi a TikTok na egu sisi a firsters no omo efi ohono mo e de akọ next level upgrading nti ebi na sister yiye wan hwa or start MTN for your offer na sister new na brand new na den sisi a de akọ next level sisi o de otunton rig nti unhu rig na rig nso a unhu so sister what me guys on to efe rig di efe ba ebe wie chire no sometimes what me imagine the way the rig no ba be ye me ha scam ya scamming we nti me se
yeman yeni enna ho. Yema yeni nda ho no bi anscamel. Obi scamel wa me ebeya me ya. Ebeya me ya. So one more be 500 cedis o last aka wo ho. Christmas here yeba bedi. No waka oh me hu rig bi na eja me de be kwa 31st and as a program bi me pese me de ko na eja ya scamel new year yi be oh me pese me share rig no na me di pie na wetua na ya scamel na ya nti video we yemfentu ye hofo yemfentu ye hofo aha ena me di mo besi na me ka usa aha egusa emergency Ghana TV subscribe na like comment ni de ehun hia me po mo ya scam yo mo no mo fa mo comment en ba comment section na se yen share experience na yenue bia onwe mu ye no yetimi atonefo mama yesi anything enemy din that's ene apu me fa mo kasa no da apu Ketche mami esi anything ni midin. Ye besan so edin shemu ewa habi. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.